Nay, sabidong mo't na itay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kao. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Sa bibiyangan. Dito'y lang ti pangidol-duli na kiti sa gaya sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yamin papagayam, sakbay na, makablaawan pa'y da RJ, ken dagiti stainless boys, amadama ngagdengdengag ita, Darno Lexto Pineda, Jonathan De Leon, ken Rolly Bogarin. Kastamat makablaawan da pagayam Jasmine Rivera, Florenda Kimpaoy, Al and Kathleen Umayas, Roger Erial, Corazon Gazmin, Rod Gambot, G. Arbis, Michelle Abungan, Jerome Caluza, Two Tired Adventures, Imelda Cabang, Shakira 94, Mary Caridad Bravo, Francis Kaka Lopez, Lean Masikan kadakay amin, anaayat amang supsuporta iti drama tayo nga unay daytan kaka. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan arapolwan. Apalamanan, dito'y programa tayo. O naidaytan kaka. Lakay! Aday bagak! Kasi na emergency la unay na tayo bagam. Andiyan na tayo. Adang amin nakitak. Ay na, nagpintas! Babae, pintas? Saan? Adda aritos anakitak nagpintas. Kunakon ka. Adaman nakita mo. Apalamanan. Nagpintas mo't ngamin lakay. Kay, kanya ko mano napintas. Igatangan nakmut iti kas J.A. Ha? Mano aya? 2,000 laang mat. Anya? Saan mo't anakaskas daaw dayta? Kung amin pa kayo. Ada pa'y binayadak nga utang ko. Gusto nga awan kwarta kita. Di ka la mairemedyoanan. Di naksamot ngamin ay ayatan iti napudno. At dayta ka manin. Unay dayta. Tungkal ibagak nga awan kwarta. Ibagam asaan ka nga ay ayatan. Ay, unay daytan ba kayo? An-anwam ti 2,000. Igaatang ko iti pagpagatang ni Sunshine na nang. Anya aya ti pagpagatang na. Aritos. Anya? Day tapay la ti pakakumikuman na. Imbes at ti pagbiag na. Ayan nyo kanina nang. Kaya't naman ti agaritos iti balito. Simbayaatan ti silver nga aritos na. Agbirok pa ila itinangina. Nagado di taasag si 50 pesos laang na pintas mal. Radya nga ron ada karats na ti kayat na. Pa? Kunamlan di karats at tao. Ha? Awam mutlat ka karats na. O naidaytan. Wow! Nagpintasan lakay? Nagmayatan niya? Uy, mayat. Mayat kunam. Ngamat-matay kamot amang ibaga iti dayta? Napanugak namin sa
Pasensya kan, Sunshine, bakit? Ay, uwan gayam lakay. Ada nakitak akaterno dahito yung aritos. Nagpintas a bracelet. Ay, nagpuskol. Kahit, Bagay launay kanyak DJ lakay. apalam manan. Saan adakas ti umapan lakay? Basta bagay lakit di iti tao nga mapapal. Anya man ti kayat mo asawa ni ti dayta. Kaya't ko agatangam. Anya? Kat no inutang ko pa iti inggatang ko iti aritos mo. Saan mumut nga ikash? Mabalin mumut nga utangan. Bakit? Ado pa iti utang ta. Saan aday ta tinapatiglakay? Saan ka di? At tinapudno nga ayat mo tinapatag? Ha? Ay ayatan nak, wano saan? Saan mo na damagan dayta? Taamu mo, ti sungbat na. Kaya't kung balikas mo. Sige. Ay, ayatin ka. Awan mo't gaganay gayam, amang ibalikas iti dayta. Madi ngamin ti bagbagik, bakit? Ang mga na maospitalak na mabalbal dayta, oy. Anya aya dayta sakit mo. Nakaalaak siguro na ti sakit. Sakit nga? Sakit ti ulo, kada sakit tinakam. Ay, Diyos kay, mataki aksan. Unay daytan? Sunshine, anak, saan mo mataparigatan nila kayo mo, ah? Diyak mo't parparigatan tatang. Makulkulan ti utek na. Anya? Tunggal ada inapalam, ipilit mo agatangan na nga oray amom nga awan igatang na. Mabalin ayamot nga awan tatang. Agsusweldo awan kit din. Pampanunutin na met, ti masakbayan to na itagbalin nga anak yaw. Apay nga minapanunutan na di awan paymot. Jay adda ditan amakit kita ti panunutan na. No anya dagiti napintas amakita. Ay, madi ti panirigam anak ka. Saan nasayat, saan ananakman ti kasta. Apay, no kayat ko ti kumita iti napintas awan nakem ko tatang. Ay na, jak amaw kan ka anak. Ngam di mo parigatan ti asawam. Ta mga no makapanunot iti saan nasayat. Ay, unay daytan. Apay nga alusiisin ka, Sunshine. Kuti ka, kuti. Kasano? Diyak maiturturog dayjay nga alahas. Sang kapanunot ko. Kun, pampanunutek. No ay ayaten nakmutlae. Wano na umakan kanyak. Unay dagita na pampanunutan, bakit? Ay, ayatan ka, ah. Apaya pagdwa-dwa am dayta. Kasano? Ipaidam mo mo ti kayat ko. Kasi ti dayja a bracelet. Manumot la ta 5,000 mautangam. Ay, Ammom lakay, saan mo ang mapupuutan kat mabayadam ton? Installment ngamin. ay. Installment, ti pan nakaunat ko, no kastela ang bagay. Unay daytan. Makadlawak selaw anak. Amin mo laki din. Nga apalan ni bakit mo, gatangam. Jak kaya tagumurat ti asawak, nanang. Makaawat kumamot ah. Saan ka mo tabak nang? Malmus kan iti utang, gapo iti kinaapal na. Bayan yun, nanang. Kasta talaga. Ay, jak kayaton day ta agalag ti asawam. Umakon. Bayan nyo laeng. Baka panunod to. Kat maawatan naktumot laeng no saan ko na maitad ti sabali payakid daw na. Kasanon no saan mo ang maitad, ang mga no isinanakan. Anya?
Saan mo't siguro nanang? Sapay la kumaa. Ne, dito'y matiturungan dagiti nakabagkat iti dakkel flat screen TV. Sir, order ni Mrs. Sir. Flat screen TV, sir. Ha? Ay, kas ka di dayta. Hulugan lala. Hindi sumin dito, ya. Sige, tiso tayo. Wow! Sige, At sabay. dantay dakkel at TV. Sikat tinagurder. Ay, kasano nga ta na mapagigiddan ko abayadan na kita. Ay na, kasalamang lusduyak bakit. Di ka glus-lusdoy Ay. Tulungan nakit din amang isimpay ti daytoy dakkel at TV. Tagbuyatan lakay. Ay. Selo anak, agsasarunon ti surat keng ka. Surat ngagsingsingir da. Nga rod nanang. Mababain akon. Pagtrabaho mo ati asawam, tatumulong ngagbayad. Naglaing nga umapal. Ngam sikat kakaasi ngagbaybayad ka dagiti utang yaw, agapuanan ti kinaapal na. Nanang. Isinamaon. Anya? Adamo ni Betty amangay ayat unay ken ka. Nanang. Ay ayaten na kaday jeng aging gaita. Napintas mo, ken nadamo mabalin na. Uray bakbakit ngam sika. Tilibag pa kayo, nanang. No agpadlaw ni Betty. Armo mo, kat itaray mo kay Den. Anya? O, nadetan, nanang. Lakay, aday bagak. Adaman inapalamon. Si kamot. Kastalatan ti pagkitkitaam kanyak. Anya nga ron ti bagam. Nagmayat di motor nga laklako da. Di mo apalan bakit tadamat motor ta. Napimpintas DJ alakay. Kanyo model pay, alaam kit din. Pangalak nga iti pangkas ko. Tinagamlatan Manan? Ay, saanan bakit? Ustom, saan ako nga umutang nga pulos? Sana mabalin. Nakitulag akon. Ha? Uray, tanaanos mo diyaking kuka. Uray mano, ti itinagtakano. Ay na, paggigida ng matan. Diyak mo't makaangas sa niti pampamayam kanyak. Ay, just kikasansayan. Maulan takak tulang ata. Unay daytan. Anya ngay ita. Saan kayon makabayad? Tagtutuunan ti utang yaw. Just kiki di day ta kinaapal ti asawam. Nuy napalan nan. Kayat nan atagikwaan. Just kay. Day tantumot a klase ti babae ti nasasawam. Nanang, mababay na karudan. Amin nga umay agsingir kat pagsasawan na kiti di malamlamot ti asaw. Nadimte nga motor. Agsingsingir manan dayta. Nagsingirap. No, di ka man makabayan. Idaramdakan. Anya? Ay, ni bakit na ati singirin niyo? Iso ti darum niyo, ta isumutakin utang ka na gita. Basta bayad kayo. Ano saan? May babayin kayo. Kan pull outan mi pa dagiti items nginutang nyo. Nala, pull outin niyo amin nun. Taday tamot lanak ko ti kakaasing agbaybayad. Pull outin niyo amin nun, itan! Salbag kide! Ay na, siyak ti maluksaw launay. Mangiruruman day tasawam. Awan asinakin ka.
Kaya nakamatay iti konsumisyon iso at sinamon. Oray ko mano umapal no saan na nga ipilit at tagikwaan ti apalag na. Isinamaon. Ha? Ininutin na kan apatayod no kasta. Di mo pa ilatong patungpaan no ipilit na tikayat na. Manang. Sulsulisugan da ka lang arudan, dagiti nasisingput a babae. Di ka pa ilagpasulisog ngamin kadakwada, tapnog sina kayon kini Sunshine. Agnanayon mo tan, ti panangiruruman na kin ka. Ay sana mabalinday tan. No di mo kayat ni Bete, adamo di tan ni Reme. Oh, adamot mabalin na day jay. Sigmo ta bakit ay tirik rekomendayo nanang? Uray, tananam ay kanto iti sidong da. Ay adapay gayam di tan ni Ligaya. Nagragsak da di abalasang. Nagagat kanaanos. Ngam ti mangiruruman latan alaglag nga asawam. Mababay na. Mariribo ka na ko nanang. Sa dayon layunan ti pan nakariribok ka. Nene, aguray ka. Ada matanawagak Ay, dagiti daduma pay nga agsingsingir kin ni Sunshine dagita. Ha? Anya nga tan taramidak nanang. Pumanaw kaan. Tapno ni Sunshine ti satunda. Ha? Engkan niti kayat mo aturungan. Jablo ki day. Anang? Selo lakay, ayan mo. Aday bagak. Ada napintas anakitak. Ada man inapalamon. Nga ipaalam kin ni Selo. Awan bibiyang yun Asawak mo ni Selo. Uray gasto anak, asawak mo. Ay, jablo ka mangiruruman. Awanan ni Selo. Agpatinggamot nga tan ti apal mo, jablaw. Napanan ti asawak? Napano ni Jisampulang gate? Ada surat na dita. Basa mo, bareng mangirnad kan. Salit ki day. Daday. Apa na kita nakado ang malita kada bag ngayon sangput mo dito balay Sunshine. Kan kasla nagsangsangit ka. Kas makita ka na giti mata malimlim tayo. Talaga dinungdong awak ti papanaw ni Selo tatang. Ipapanaw? Kaano pa yan natay? Saan anatay tatang? Pinanawan nak. Surat laang timbati na kanyak. Anya? Anya timbaga na iti surat na kin ka? Saan ko kanun asapulan? Ta saan kun makita pa'y? Anya? Mabukal ka nun. Kan mababain ka nun. Gapo iti kaadot hulhulugan mi asaan mabaybayadan. Ay, mas daawak mo't ngamin kan ka Sunshine anak. Naapal ka ngamin unay. Sapay pilitom nila kay mau. Nga alaan na tiyanyaman akayat mau. Alya nga ita. Parikot anak na ita anak. Okay. Alya pa iti magaray ti surat na. Mabalin ka no asang putanak. No maiwakas kun amin nga utang mi. Ang kasanok ngay amay wakas. Awan mo trabaho tatang. Awan pa'y kwarta. Awan amin ko. Agsapul ka ay ti panggadam. Kalpasan na. Ilakom amin na nga alahas mau. Kan amin nga alikaman yaw. Iti kasta. Makabayad ka kan mapasublim pa iti asawam. No, saan na mga sawa niti sa balay? Ay, uray daytan. Apay nga minayan ay taapal tayo suti mangipasubo.
Papagayam, no umapal kayo, saan nyo panunutan timang tagikwa dagos iti daytang apalan nyo, no saan nyo akabalan at tagikwain. Di kahit kwa sawan, nawan panggatang nyo iti may sa abanag a kursunada yo, yurnukan nyo pa'y. Ano lipatan nyo, tapno awan pagsaksakitan ti ulo yo. Sunshine, nagsingpot nila kayo mo, inabusong mo, niya nga ita. Padaraan mo't kami, nga oray awanan maidara na. Ay, na detan. Agbalbaliw ka, tapno, sangputan na kamot lang. Anya? Bueno, titan tinagibusan, ti pakasaritaan anapauluan. Umapal ka manan. Dito'y programa tayo. Unay daitan kaka. Agyaman kami, itin kay panang tarabay.